Mislim da imamo malo previše 3D puzli. Misliš? Da. Ćao, ja sam Luka i dobrodošao nazad na moj kanal gdje liječimo moje dikcije. Tačnije, ovaj put problem sa glavom ima moj cimer Marko. Ovaj put, dame i gospodo, smo prešli na neki 3D objekat, na nešto što se nalazi u stvarnosti. Pričam logično o 3D puzlama. Skontao sam da se Marko u stvari nikad do sad nije pojavio na mom kanalu, tako da on je u stvari cool lik, samo što moramo za ovaj video biti poprilično retardirani. I kako je ovo sve počelo? Sve je ovo počelo tako što sam ja uzimao maketu F4A Phantom 2. Pored nje sam vidio 3D puzle Big Bena, nakon čega sam morao uzeti Veneciju, Notre Dame. Uglavnom da, kupili smo stvarno puno tih 3D puzli. Koliko puno... A ovdje sam bio prije skoro 2 godine. Ovo neće postojati za 80 godina. Notre Dame koji je izgrađen 1163. godine. By the way, samo zamislite 2 grown adulta koja ulaze u Taxi ko Kids više puta u toku iste sedmice. To nije uopšte sumnjivo ni čudno. What the fuck, a? End goal je da napravimo Burj Khalifu koju smo vidjeli. Ima LED lampice. I visine je ovako otprilike. 1,70 m, znači. Ja u osnovno nisam 1,70 m. Ja sam imao 1,5 m, mogu sam šutnut nogom i napme preko pol stadiona. Jedan Black Friday shopping kasnije i da, kupili smo Burj Khalifu. Ali malo više o ovome ću reći pri kraju videa. U jednom trenutku nam je bukvalno nestalo mjesta u stanu, tako da smo neke od ovih 3D puzle morali pokloniti prijateljima. Ja znam da neće mi Eiffelov toranj jer su kupili 50. Tijena, da li si spremna? Ne. Znam koliko voliš Ameriku inače, jel tako? Pa dvojica ste malo previše apsolutno sve. Pogledaj Johnny, sad imaš svoj rođeni Statue of Liberty. Rekla sam ti, apsolutno su previše stvari kupili. Thank you, Luka. Drop some money, drop it on my money. Ovo je voda. Ne, da. Kao što si čuo, Stefana je ovdje i Nina je. Are you gonna get me my own Coliseum? You're getting your own 3D puzzle. Oh my god, I love it! I went to Rome with the class, and I didn't get to see Coliseum because I was fucking around. So this is perfect because now I get my own Coliseum at home. Thank you. I također nemamo mjesta više u stanu, tako da... 감사합니다. I love it. A sada dio za koji je Marko najviše uzbuđen. Nemoj to rad. Trebamo za thumbnail. Napokon smo došli do dijela kada se slaže Burj Khalifa. Ovo je rećemo vrhunac ovog videa zato što ste sve ostale 3D puzzle gledali samo timelapsove. Dok Burj Khalifu ću večeras streamovati na mom YouTube kanalu. Mislim da bi trebalo biti nekad večeras oko 8 ili 9, nisam siguran. Preko toga pokušat ću malo da uskočim u streaming svijet. Ako ste uživali u videu, pritisnite like, subscribe, notifikacije da ne propustite stream. A vidimo se večeras u streamu i u sljedećem videu koji će biti zabrinjavajuće brzo. Da, ćao!